meine Kollegen, die Deutsch nicht verstehen und verstehen nicht, wer als Dolmetscher bei ist. Dann bitte eine kurze Information über unsere Stadt. Vielleicht gerne erstmal vorstellen, ich weiß nicht, ob Sie beide hier überhaupt bekannt sind hier im Ort oder auch noch nicht. Also richtig bekannt noch nicht. Ne? Dann sollten Sie beide sich erstmal vorstellen, was Sie beide machen und auch wie wir zusammenarbeiten. Господин Новак и я, моя фамилия Освальд, мы поддерживаем наших инвесторов в поиске земельного участка, места размещения. Мы являемся консалтом. Мое направление более строительное, также техническая оценка. И господин Новака, он подготовит экономическую составляющую, потенциал рабочих сил, место расположения, общим показателям. Да, и на сегодняшний день я являюсь еще и сотрудником торгово-промышленной палаты Украины, но это в рамках немецкой технической помощи. И речь идет о развитии самой организации, значит, не только сопровождение инвесторов, но еще развитие украинской торгово-промышленной палаты тоже. Хорошо, спасибо. Наши коллеги из Германии. Okay, jetzt wir beide. Rechts von mir ist Michael Dieck. Michael Dieck ist im Unternehmen verantwortlich für die Materialseite, gesamtes Supply Chain Management und verantwortlich für Cost Controlling. Господин Дик у нас отвечает за полностью за все закупки на предприятии и отвечает за контролинг. Zu meiner Person, ich bin im Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe, nicht mehr im operativen Geschäft, weil ich schon ganz klein bisschen älter bin, nicht mehr im operativen Geschäft, ich bin im Aufsichtsrat und ich kümmere mich vorübergehend für Finanzen, für Investments, für Geschäftsentwicklungen. Господин Румло, он является членом наблюдательного совета компании и отвечает за стратегическое направление компании и за финансы. Okay, fangen wir mal an. Also die WIK-Gruppe ist ein Privatunternehmen. Компания ВИК – это частное предприятие. Die Unternehmensgruppe gehört einer Familie, ein reines Familienunternehmen. Это в самом деле семейное предприятие. Vielleicht mal ganz kurz, ist gegründet worden 1951. Было основано в 1951 году. Seit 1969 sind wir ein OEM-Hersteller. OEM heißt, dass wir unter fremden Segeln fahren. С 1969 года мы выпускаем продукцию уже не под своим логотипом, а для других торговых марок. Also wir produzieren Elektro-Kleingeräte, Haushaltsgeräte, Küchengeräte, Personal Care Geräte, wir produzieren Power Tools und Geräte zur Aufbereitung von Wasser. Und das machen wir für bekannte europäische Marken, vor allem bekannte europäische Marken oder Japaner. Zum Beispiel Bosch, Siemens, zum Beispiel Procter & Gamble, denen gehört die Firma Braun und verschiedene andere. Основное направление – это мелкая бытовая техника, это приборы для очистки воды, это Power Tools, das sind die электроинструменты, которые выпускаются, их выпускают для известных торговых марок, Siemens, Bosch, Procter & Gamble, Braun и других. Und auch in Asien, wir arbeiten auch mit Panasonic zusammen. Ну и есть у нас на азиатском рынке и большое сотрудничество с компанией Panasonic. Unser Hauptsitz ist in Essen. Компания im Zentrum von Deutschland. Управление компании находится в Германии, в городе Essen. Und dann 1978 haben wir
Big Far East in Hongkong gegründet. В 1978 году была основана компания Big Far East в Hongkong. Dann bis 1980 haben wir die gesamte Produktion von Deutschland nach Hongkong verlagert. И до 80-х годов мы перенесли полностью производство с Германии в азиатское пространство. 1988 haben wir Big China gegründet. В 1988 году было основано китайское предприятие. Dann haben wir bis 1992 die gesamte Produktion nach China verlagert. И до 1992 года перенесли оборудование и производство в Китай из Hongkong. 2013 haben wir eine weitere Fabrik aufgemacht in Indonesien. В 2013 году был основан и предприятие в Индонезии. Wir haben im Moment insgesamt die ca. 5.500 Mitarbeiter. И в данном моменте у нас 5500 сотрудников. So. Insgesamt, ja? Insgesamt 5.500 Mitarbeiter. Unser Schwerpunkt ist, wir machen alle Geräte, die wir produzieren, wir machen das Design selbst, wir machen die Entwicklung selbst. Also wir nehmen unseren Kunden die ganze Arbeit ab. Die sollen nur verkaufen und die sollen bezahlen, alles andere machen wir. Так что наши клиенты, они в основном занимаются сбытом. Наше направление это дизайн продуктов, это его техническое оснащение. Так что все, что там стоит, какие-то разные компании, в самом деле их основа это по дизайну и разработке, это компания Big. Hundertprozentig zufrieden, wir fühlen uns da wohl. У нас в двух производственных местах, это и в Китае, и в Индонезии, мы в принципе с этим всем довольны, мы хорошо работаем, так что... Aber um unser europäisches Geschäft auch für die Zukunft abzusichern, brauchen wir einen Standort in Europa. Einen zusätzlichen Standort in Europa. Wir vertreiben weltweit. Europa hat einen Anteil von 60%, 40% des Rest der Welt, vor allem Asien und vor allem der gesamtamerikanische Kontinent. Но чтобы быть готовым для будущего, нам еще завод в Европе надо. Наша доля или доля нашей продукции составляет 60% на европейском рынке, остальное 40% это Азия и Америка. Okay, für uns gibt es zwei Gründe. Wir sind in Asien im US-Dollar-Raum, speziell alles nur im US-Dollar. Wir wollen wieder näher zum Euro-Raum. Und auf der anderen Seite suchen wir natürlich auch einen kostengünstigen Standort. Und dann gibt es noch einen Grund, und das ist vielleicht der wichtigste Grund, das ist die gesamte Logistik. Wir werden eins nie überbrücken können, ist eine Lieferzeit von Asien nach Europa, von Haus zu Haus, 28 Tage. Und das bereitet uns hier und da Probleme. Есть несколько причин, почему мы сейчас ищем именно завод вблизи Европейского Союза. Это, с одной стороны, это стоимость труда и целого производства. С другой стороны, это транспортные пути. Мы никак не уменьшим товарный путь из Азии в Европу, который составляет 28 дней. Это долго, и поэтому мы должны идти ближе. И еще третья причина, мы в Азии работаем в пространстве влияния американского доллара и хотим как-то ближе идти к евро. Так что и те, компании, которые должны нас снабжать соответствующими комплектующими, если они тоже ближе к евро работают, у нас больше балансируется валютная корзина и зависимость от разных колебаний на мировом рынке. Okay, generell für uns beide, also wir betreuen das Projekt Produktionsstandort Ukraine sehr stark. Es ist für uns die zweite Reise hier in Ukraine
Und wir haben eins, muss ich ehrlich sagen, total unterschätzt. Wir haben nicht erwartet, dass es für uns so schwer ist, ein geeignetes Grundstück zu finden. Это у нас уже вторая поездка на Украину, и то, что мы, в принципе, сразу вам отметим, это нам довольно трудно найти участок, который нам подходит. Это мы недооценили до сих пор, и были бы очень признательными, если вы могли нас в этом хорошо поддерживать, имели соответствующее представление о том, что ожидает инвестора. Okay, muss ich sagen, Natürlich, wenn Sie es brauchen werden und wer es in unserer Kräfte wird, dann werden wir ja immer Ihnen helfen. ich habe gesagt, also bisher, Ja, natürlich. wir haben das falsch eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen. Okay, wir können die sprechen. Es kommt nur eins hinzu, wir stellen an unserem Projekt sehr, sehr hohe Ansprüche. Ansprüche insofern, wir produzieren Geräte, wo Flüssigkeiten verarbeitet werden. У нас еще такая особенность, это в принципе довольно высокая планка по требованиям и качеству, которые мы себе ставили. Наши приборы или продукция перерабатывает и в домашних условиях, и в промышленных жидкости. Das sind Maschinen, zum Beispiel Aufbereitung von Kaffee, aber auch Aufbereitung von Tee und auch Orangensaft und ähnliches. Так что мы работаем в сфере пищепереработки. Это и разные соки, это чай, это кофе, да, это кофеварки, это разные соковыжималки, например. Das heißt, von uns wird eine sehr, sehr extrem saubere Fertigungsanlage, Fertigungshalle einfach erwartet. И от нас ожидают, что наши производственные условия были очень чистые. Мы сейчас не говорим о очень высокой степени, как чистое помещение в электронике, но в целом тот завод должен быть чистым, визуально. Es gibt zum Beispiel ein Zertifikat Green Factory, also eine grüne Fabrik, die sich, wo sehr strenge Richtlinien sind, auch in Sachen Umweltschutz, mit Sources sehr sorgfältig mit umzugehen, geringer Stromverbrauch, geringer Energieverbrauch und so weiter. Mit diesen Themen setzen wir sehr, sehr stark auseinander. Один из сертификатов, которые наш новый завод должен получить, это так называемый зеленая фабрика. Это значит, что фабрика должна быть построена по принципам максимального энергосбережения, сбережения по ресурсам, минимизирования водозатрат и использование естественных ресурсов, может максимально свет должен пройти, минимизировать его теплопотери. И, соответственно, международная компания должна потом дать этот сертификат. Also ein Idealzustand wäre für uns schon aus Termingründen, wir möchten sehr schnell hier mit der Produktion beginnen, wenn wir eine Halle finden, Grundfläche 3000, 4000 Quadratmeter, die in einem brauchbaren Zustand ist und die wir für unsere Zwecke herrichten könnten. Dafür haben wir hier einen Bauingenieur und wir können da recht schnell mit der Produktion beginnen. Sagen wir, nutzen das 2-3 Jahre. Und in dieser Zeit würden wir möglichst in der Nähe selbst bauen. Unser Ziel ist, hier eine Fabrik zu errichten für 800 bis 1000 Mitarbeiter. Так что если говорить о нашем идеальном состоянии или наша мечта, то что мы хотели бы, тогда хотели бы начинать с объектом, который существует, где надо
осуществить ремонт. Где-то 3-4 тысячи квадратных метров существующий какой-то цех, объект, и к нему примыкающие или недалеко находящийся земельный участок, на котором потом в ближайшие 2, максимум 3 года мы построим новый завод на 800 тысяч сотрудников. Это то, что мы себе так представляем, потому что надо приступать довольно быстро к делу, и пока идет новое строительство, с всякими документами, бумагами, пройдет много времени, и тому было бы хорошо найти уже существующий объект, где можно начинать уже отлаживать все бизнес-процессы, научить сотрудников, а потом уже перейти на новый.